say a son so na we chire no because obi eniwa obeka say ope obi oye violent say e di na bet na na edumo debi even so when you put was sakra said there ebe ye din me ba ebe ye din papa say like obi be trust so for any adofono mema obibia akwaba ede eba too much GHS so Ghana wahala jumedi ena ebre asose munuaba EPS kapa ena nso mede ebebesom ahwefo eni etiefo mo amunim se ensemu a ekotwi ekobre mind aha ena kyese ye bone bede edigu apono so pinsin mu etwe ne sere ene abasa ne dey video bi ekọ eye viral e wo social media ni titu eye ya be fontain Twitter eso na ye hwe eye video na enye Ghana hanom na eye issue yi esiye na nsusu esiye ewo eye South Africa na ebusuafo eye enkwada mienu acheso mo ye sukufo wo mo ebrim wo mo ho ewo fom maya mienu ntokwa dindindin wo mo de ahyemu achese de wo bo ne yonko ne de wonya na adwempo se wo bi ben mpo se wo patampa wo beye na ebusuafo ensem we bebeto abontene Ghana fo bebre ene wiasa fa na nyina atwensem no se ne baza se da bi enoma bi wo ha ye enhwehan ama enoma achiechia nti ho behia se ye behwe ne aye de yaka eho ense se de be ya sa oye ne kasi bi se no ebi entimi ensi ebi na ebusua eho behia se mbekọ makohwe video no the major prophet kum chacha on se me catch was say bomoden na hwe too much GH on se me kan ye nyene bone pa na kase ye pe wo wiase ya asonde ti na Adam wo hu nyame ye no nyam no wo hu ne ma bi a wo hwehwehwehwe e wo other place ne ade kat won na bomoden na behwe too much GH behwe na subscribe bomoden o behwe pe na wa ye subscribe o subscribe subscribe na subscribe na o subscribe a na wo benya ne ma pe a wo pe ne ma papa a wo pe ahwe nyame hira na ura Obusia for me sanso emamo akwaba ebi mu amakwa hwe se de video no esi ekoye se de obabesia ebrim me yonko eba nene dey me guest eye mi ankasa me nua ba me ma me made nyina an eye Miss Gladys enene de me no ebe twetwe nkomo mama akwaba bibia woko de na me adom nso me hu ye wo ha ye fe Jo me jidi wahwe eye video no wahunu se de entokwa no esi ekoye me pese me hunu se odo se inchiremu enhyeda maya de kode potia ama eye ntokwa no esi ne so se wo jonko anase unipa bi aya wo bone obi anu ni kosko yo obone ana obi anu ni tibe wo yo obone a wase wo mfa ne mbra bontin begu nanim asem bro no ense like enya na yakayaka de ana Babidasi mechi ahwefo nyina nso joso na me say video no me hwe na me kra na me nteme me ho ase na me nti the whole thing as because omasan ponso aye school for ne nan fofo school for nso bi gina ho a me nim obi anim bone ko a ne nyonko no de ye na nti no onene kosa because what me won say ba kono kra de em say kese me kra me hwe kra me say na me kra so binti me ngina o ma o bo me ba ye nim nie boni poti o de aye nti a kese o bro ne sa na entweye enye because akola wesisu na unim boni fa kese madam for aye ma de nti no me just no na we onya say na life be okay because oya kola ya we go school you crash ni o ye nti what about say onya because anyama bi o wa usa na wo ya etimi affect your future okay we almost try their bad to social media obi ehun wanim obi ehun the way out nti o dey imagine say when we school what was why your basima na fe wo bedru stage bi na
wow be hu sa ye di video we ebe twa woni president bia ye penny bia ye no na fe ye be hu sa video we afia bon wa disqualify woni o ma bi aniema bebre okay obia be maybe ebia ebufuo ne ba ye na wo de ye sa ade no ebia o ye wie kra wanu hu okay but asunsun so na ebeba we chire no say asunsun so na eba we chire no because obi aniwa obeka so ope obi oye violent say e di na bet na na edwuma debi even so when you put no asesa kra say den a ebe ye din minya ba ebe ye din papa say like obi be trust you sa ebe ye din even wona fufa bu kra no okay say no ne wo ye ebe ma obi atwe ne ho afi okay na just usuban bi kra kwet mi pamu ni pe free wo usuban ti mi pamu ni pe bi okay wa usuban ebe pamu favor bi anka eba wo chen wa usuban bi be pamu like eniema nketen bi a nka esa wonya wa brabom kra wan hwe yi asa suban bi wo ho a ebetimi eyi sa niema no nyina efi wa brabom by eya nipa eya dia on hwe esunsun so na da chi e de bedre ye yesi ay penin no bi nya bi da ba kwala de obi a ye bi da nti no eya ye kwala no na yesi ye ni omo kasa enyema bi wo ye ni omo kasa mfa ho because unia ye oboni aka hu se wo so betimi aye what about say okay obu ni wie wo so akofu mo bi wo de wo pese ye de chew okay yes o say say ye wo sa yes ye ngu animu asi yes yes so so ye wo sa nti tweye okay na say ye hwe eye yan kasa ye manga na musuku nkwada ye hwe wo tama no mo chowasi ni ya wo mo da na dia eye na ye di ntia eye entity ya pa wo munya mfrifie anasa enkyerechire pa wo munya na wo suku nti na mo da sa suban bi adi ewo eye abonten ana mami ya ye ka say mpenifo ku be di say aboa no fidie yi na esunu ni sunku ja no so ani sunku akola bi o fi a esunu ni ye okay o true school ba na che so no ani oga to say ye master ni ma me ni papa ti fie o mo fi say oh ye mbai de se ne like ya tete o mo no se ne o wo fi a aso mi ni mkola bi a na omo parent omo di o ma no wa dance na wa wusu no wo sha kwala no ni ya o di wa bonti a o di no mba no wa dance na o to na o sere che so no de oni mu hwie wa dance ni na igua bonti oni mu hwie fa o ba ye wo parent bi a omo ni mo ba suban o bisa me say ono de ni ba suban na o di wo fie no o fie say oh mi bai de mi bai mi tene so a me sorry but now be go school mu ho no de bia no nte sa o okay no nte sa nti no na ya na ye den ne men kwada ne sisa sa me nya ba e bi o wa ye namfo sem okay madam fo ye mi ko ye bi adam fo be push mu okay so wo hu say wo na utimi aye yi nti ko ye we yes support to you no kwa yo no boje o so no so sabi o so unu so wa dwen nti no na o fi say o mo pe wa se mo kwa ni oga na o so wo ye nti na times no ya na aye na fufuo bebre suon mo na fo no bebre na bebre tie na futu echen awofo okay oba fia esunu ni behavior okọ school a oye we di ne nyesio say nkwale ye omugina ye fe ne say TV so ana social media so yes anyima me nyesio say wo be sound the parent or be a parent back at us ana ne batte no correct o bi a say wo ye owufo kra no hu say obampo na e kasa mu ya eh wo ye mbese because when you say one first antete oba no yes ha na oba ne ti na fe de ene na oba no what that's yes Miss Gladys yen share yen and say yen aye mayi ewu krampo no accident asi wo bi iwu bibi koso obi dan ehye obi ewu ne ho nkone ba instead of say omo ma
surround it omobabuano they prefer capturing it na wo twa or video because of say or the betu social media enya followers enya hype enya akase ni personal see an obtain e ma yenya asa ntiwe sa yes so ni ban ye dan ne dey na bibi because of what say yam no ya na nyamba sabi ya na ya asefim penny be say e time ya this time e also because imagine say bibi obi no hear mwa instead say say nipa no boa no watwe phone o video bo asana wakwakoboa enti no na mi hu enyema bi o akoso mi hu o social media sasa enti no na like obi jina ho pa say o twa o video keke dia beto social media so enti na twa na o twa ifa so be ne wom adie na unya awom adie na unya awom ni o say ya twa akoso pa adie yes say o social media so say enye na ebi o kra obi ekunu ubehu na obi bro ne yire na obi jina ho instead so yeso okopata anya so okoye no jina ho na o video ni aba aya na ya asefim aya time so ba we ye dan ne di e wo man mu a eboa na emboa incident na to ye koso a eye mi aba emboa na chasa se no mi unhu and ye friend say anu kana unhu anu yi say no chasa accident crazy ye nyaka accident si unti wo TV so ka first accident si a TV so na obeti na radio news and na say be a breaking news na be a ni aka but since accident nya si ya na nam WhatsApp enam chasa na o say journalist adoso pa say dey me say journalist kwa modum nkrofo age aye nkrofo age aye no kre enti no chasa minya ba o ka unhu ne ya ka o TV so ye ka o radio so ye ka o enso so as a nyomo ye na no mo ye this is the time I say yes say suban bi o wa say yes say okay say yes san minya ba jo Miss Gladys enti aba beto edwabiem say enkwada yi mienu die say like ya suspend wo mu wo school mu na me pese mi hu say good decision and benefit take ye because all those ye nim ensenu mu nchemu by senka ba ko anka ye nim say wo molest ne yonkono no mum na nka bia ka sotwe bia yemfa ma wo no by say wo mu mienu a ye yi ya suspend wo no ne kwan so ano minya ba say yes suspend you obi wo baby I say ye dey twina so na ye say ye asotwe bi a ye dey man in kan ni say ba ko no ye but so ye si bibia ankoka papa enje grade inti no say ebia we so ankoka we ya ka we emba say enam mumie no so na asam na ba ne de ene mo nyina mo nkotena fie okay say you solve issue na ni ehu say we na nasam nye de we na ne de ye de yemfa we de ento ha yemfa we de ento into for now ne de em say eno mum ye good decision na omo take ye say omo be suspend you omo mi enu nyina kwotena fie no mo ahwe aye asem no nhwehwem omo tie we anu no omo tie we anu no omo hu nie nasam eye ena nie nasam nye de enye because me nya sure say nipa no na mwa na ono koto share so say me no ko yes enam bibi so ene baaye nti sa nie nam so na baaye eno na eso omu no mutini solve sa issue enkwada yi so ne yembra eye nkasa ye ho no den na wo say awofo binom eye ma wo mani ko wo ma ho to the sense wo hu de wo ma eda ne de wo abonti ani efie nyina den na wo fa wo sa wo ye de hu sa nyoma me nyamba me da wase and say one they be am come say first na ne ye maame ne ye papa da eden ba na nkwala pon se mo ndorso bepi okay but na wo ho ba na no na ndorso okay by this time no imagine say obia apeso si dan a ne ba edan obi wo a ne ba dan no pono nra mu da ni parent bi a ne ba dan obefre ne ba ogira
ni gate ano ana wa frɛ no onwura ni ba ni dan mu da enkɔhwɛ sɛ ɛdin nka oyɛ parent a if in case o ba no kura ni wa na so wa kra o say so timi kɔ ni dem o say yes kɔhwɛ ni e kɔ so wɔ dem ho hwehwɛ ni niemam sɛ o no wo hu sɛ bibia yɛ okay because say obi a person ni banya ni privacy akola ketewa kra o wɔ ni dan o wɔ TV e wɔ ni dem akola bi wɔ ni ma ni papa adakra no de ponu ahye no ɔhwɛ ani ma ni papa kra omu kra no onim say because of the bent no nhwɛ ponu onso na akola no ɔno no wa connect kra because TV wɔ ni dem o timi yɛ ni ɔno ɔpɛ so amu nti obi o wa ni ba wo fie kra say e bia oni ni be din komo about abrabomu oni ni beye so omisan akola ni hwi ni nan fufam ni oni mani so ndo otata ma akola ni ma akola ni oni mani se otata ye ma akola na akola obi okra ni ba pie kra oni ni ba ni worry about oni yes and answer akola na kra ni se me ko ha eno no so agi atum oni ni ba ni worry about onim ni akola ni ye wo dem onim ni tese ko shia wo mu abonten onim intinu sa wo fo no na this time no eni ma bi wo a eni say ye to ne jeje mu say because akola no once ye so ya akola na on through time I say o dey ne ho ne dia you are I was still right so akola no so okay so ultimate control na nyema bi o wa chire no this time yes oya if obi kura ne ba ya de na se me nya ba o tia ko o ja no esa ni bubefu obesu obesu akola kra kita de na o dia ne ma mi ti mi ka ti o sa o dia obesu ma ni kita he abra adekro no nim se enye abra adekro no wonim se enye emri bi akola bi kita sumo akola kitu ebi me ram no kita pencil akola afa na onanti na me kwaji fin se na no mani kita na me se hwe na wonim se pencil na kita no obetimi dia wonani obetimi party ahwe amade na be wonani ama wase ani dachi ka hu se dachi obisa utadie na aye nani na okoka chense na me kita pencil okita pencil na manje enfi utama akola no be blame because that time no in ka wo peni no wo right say o jifinism esu enku nipa no kre se me ba no na me ka wasam na obesu esu enku nipa se ade a waye no se me ka woni me tia wa me tia wo osu an koso ene obi ntia obi bampo obi ntia obi ka obi ba asam o akwara ne kra ya de na wo o tinche na wo mo se nye o be ye nye obeka che o se efie bia mensa wo obeka che o se efie bia mensa wo nti no de imagine se akwara ne te wo na wo akoka akwara na se na ni maami aka kire o se efie bia mensa wo na akwara no kra obebu ombu eza wo o ya de mpo na okoka eye no bi wo ne ni so nti eno na amasa nyoma we nyina ekoso hwe han awofo bi no mo ye hwe han awofo bi ye awofo bi eja o mo life am too much eno na esen kwala no this time no because o mo ja o mo life no me because ya me pa ne bube fu me me koka na wo no ba no ho na ehwe ne nyon ho na ehwe because akwala akwala no benyi na wase ya ka hu se wu ma me mo so wasudie okay uba benyi no adane ko winsani a wu asudie because e do odane wi no mani a wu asudie okay oye papa nso a eno so eye wo yi ntina de ntina obehwe oba no akase because of me ko kana sama ne go be fumi o oni me nkasa bie mo ntime nka mami o pese o da chi si o say mami yes say esu a ya adopte chese dane da BBC a instead of say ye beboa na ye mboa na di aye say ye be video di aba beto edian dey na wo hu ne say ye ya ebe ma saa enyoma no eso ate because they say won timi nga say wo kwa kwaje phone fro bi ansem phone don timi nje enti dey na ye hwa ye betimi aye di aboa ma saa enyoma na eso ate am say futuo na ese ko
ye can or TV so radio so near if you two na because say no okay this time no just say penny akola Obi auntie. Obia ni anipa de person obeye no wan say okita phone no say me dey be be say ni dey o ka ba ka just say nyo na to on me phone Enyo na atọ ne credit nyo na to ni credit man enti no em say e futu na e say yemfa mo yes na eto ma dream no eto ma so say sa kwanhie bi ba ana sa o nua bi ko nso twemu a entwan ka say bi ko video no ansa na makoboa ni pa no dabi ka hu say wan boa ni pa ni da ho no yan moa no wan boa no no owu a ka hu say won so wo aso di Wojina go bi a wa hwama ni pa na wo no because that time no ka obetimi di age ne nkwa okay and I will share no man because of video until we share no money woo ye until no once I want any panama ne woo no can you so I said die wo so down so okay also ubenya hu because ukra oda wa wa adwin kra po bebu fo ti wa bebu fo ukra onya hu to yo me ma me ye de nkomodidie no e ba na wie ya enisa efutu be na de be ma hwefo ne etifo wo mo ehwo ni titu ni mabunu no yo me ni aba me da ase abi se kakra me wo ka ne se awofo asudie eda ye so pa de bia me ka be se uba enyi ndrum pempe so a ono a betimi ahwe ne ho a eye ya sudie eye bedi say ye man no ye be control omo ten say this time ya man imma nkwala no e na control awofo say ye ene ye control nkwala no ye nchire omo kwampa no ye nchire omo kwam because odua na echia na fiti ase na wan tretine na no echia no odini aka ho say aka ontimi ntre ni biem intino infitiasie na ese yetimi eni omo kasa e control omo ye nkyerechire omo oye enye unia ye uboni like eni ma keten bi wo ye mo se enye okay ana misrom omo a asam to obi nya accident no onyanko dina ho no video no obi dina ho no owu obi da ho owu no obi dina ho no phone osimi video ansa na mabe me nua ba ya nti mo mi nyina yes sem fisa because first on social media am ba ye no bisa say ni ente wo you live your life as this time crowd here just say I say sister I say tini esro mo mi sem fisa ni ye no okay na mboa ye sure Mama yensisa emfrisa eye ne ye no ho na emboa ye mame eye Gladys enene dey wono so edi na futu atu eye edwan abusuafo enkomo twetwa ekos yo nso wo bibia pesa wo mfa enka ho afabra e wo too much in comment section wo wa adwentwi bi so betimi dia atu jo betimi so follow ye we IGP @atuma_gh_ me amedi dwumadi ho chia me midi ene akuesi kapa dasene ye besane hia makram